Hallelujah. Ngicela ukuthi namhlanje sitawubuka egameni kaJesu imikhuleko noma egameni kaJesu 14 things to pray about when we pray for the deliverance of our family members. Namhlanje sitawusho into 7 kuphela ngosemsesibusisi. Yes. Njengoba sikule nkonzo yekuthandaza sithandazela insenziso yemindeni, the salvation of our families egameni kaJesu. Ngifisa ukuthi sibe nabo emqondweni indvo letikhina ukuthi kubaluleke ngani ukuthi sithandazele i-deliverance. So ke sawubuka timboni leti-14 egameni kaJesu, sisaqhubeka nenzaba yethu ye-deliverance egameni kaJesu. Sibuke ukuthi egameni kaJesu singayimaintaina kanjani i-deliverance egameni kaJesu ngalokuqhubekako egameni lenkosi. Amen. So livesi lekuqala kabazalwane sitawufunza egameni kaJesu encwadini yaJohane. Ngicela ukuthi sibuke khona Johane sehluko 11 verse number 38 egameni lenkosi. Ngicela ukuthi umfundzela ngakufundzele kakhulu egameni kaJesu sitokhona ukuthi sive kahle. Amen. Ngabo Jesu waphindze wabibitheka, wahamba waze wafika ethuneni. Belingumhume nje limbonywe ngelitshe emnyango. Jesu wathi, susani lelitshe. Madathathe wamufi wathi, Nkosi, utawunuka ngobe sekwedlule emalanga lamane angwatshiwe. Jesu wathi kuye, angakutsheli ukuthi nawukholwa utayibona inkazimulo yaNkulunkulu. Base bayalisusa belelitshe. Jesu wabuka efuku wathi, Yes. Ngiyabonga Baba ngobe ungivile. Bengathi mina ukuthi uyangiva ngawo onke emalanga, kepha lokho ngikukhulume ngenxa yalabantu labalapha. Khona batekwati ukuthi ngithunywe nguwe. Asakushilo lokho wamemeta ngelizwi lelikhulu wathi, Lazaro phuma. Umufi waphuma. Aboshwe tandla letinyawo. Asotsi aboshwe tandla letinyawo. Aboshwe tandla letinyawo. Ngetidvangu uso bakhe ugonywe ngeliduku. Ngosibusisa kufundwa kwelevu lakho egameni likaJesu. Amen. Yes, Lord. Laba zona ngifise ukuthi sibuke nayi indzaba lenkulu yokuqala lekufuna ukuthi ube nayo usathandazela imindeni ngosemsesibusisi. Yes, Lord. Ngokuthi nomelesi kwabasendeko ngalokuphathekayo ethuneni laLazaro Jesu wafika wamvusa Lazaro. Kodwa kuyasiniketa sithombe lokhu nakamoya ukuthi bakhona abantu labafile emoyeni. Labantu abakafi kuphela mabedlamini, kodwa nje bathi bafile emoyeni la ekufeni kwabo baphindze futhi baboshiwe tandla letinyawo. So la kulelivela komoya ke sikambona lo muntu la enyameni ahleka, simbone ahamba, kodwa kamoya ukhanze ukuthi usethunene eninje usekhathi nekhathi emhumeni. Yes, Lord. Bakabona Jesu. Amen. Yebo, uyavuka emsebenzini abayosebenza labanye. Yebo, mhlawumbe futhi unemoto uyashayela. Kodwa kule live la komoya simo sakhe lo muntu ufile. Yes, Lord. So siyabona ukuthi ke la ekubathandazeleni labantu egameni kaJesu siyambona Jesu lapha liBhayibheli lithi wabuka itulo wathandaza. Wase uthi babe ngiyathi mina ukuthi uyangiva onke malanga ngosemsesibusisi. Lokho ukuthi uNkulunkulu uyayiva imithanazo lesiyithandazelako siyithandaza kuye onke malanga lesisikhathi sithandazela abantu laba boshiwe. Yes, Lord. Labasemathuneni. Thank you, Jesus. Bakabonga Jesu. Yes, Lord. Asakusito lokho wamemeda ngelizwi elikhulu wathi Lazaro yena njani. Bakabonga Kristu. Yes, Lord. Lokho ukuthi lokuthandaza nalo
uyahambisana. Asithandazi kuphela bese sasho. Na ufakaza ngelivangeli umatisa ngaJesu. Uyamemethela ukuthi kuye phuma. Uthiwa ke waphuma Lazaro. Wena njani? Waphuma. Kodwa noma sekaphumile kwabonakala ukuthi uboshiwe. Chothi lesisuka naso asibulali kuphela. Siphinde sibone. Ngiyiko noma sewusinzisiwe egameni kaJesu kufuna sikufundise indzaba ye-deliverance ukuthi how do you maintain your deliverance egameni kaJesu ngoba mhlazana usinziswa wena wawuboshiwe tandla letinyawo. Wawungasinje ngoba unje namuhla. Lazaro njena nawathululwa kwabakhuleka bakhe bakabonga Jesu. Kodwa kunendlela lekufuna ukuthi likholwa lifundiswe ukuthi lenta kanjani to maintain that deliverance. Akunankinga lokuthi lo Lazaro mhlambe lesimthalazelako sewuhluphe esikhathi esingakanani mhlambe sekuyatiwa nasekhaya ukuthi nakungasinziswa sibane lingawa lutho dinkulu. Kodwa uvete amagama kaJesu ukuthi nawukholwa utayibona ngathi ngikaJehova. Let me ask for you, as you pray for your family members, as you pray for families, we will see the glory. Sitayibona ngathi ngikaJehova. Hallelujah. Batawuvuka labantu. Jesus. Ndomangalisa kwesikhathi ngobe kude bekangakholwa athembe ukuthi umkhulu bantwini bonke mkhulu asinziswe angasinziswe mkhulu. Kunebantu lapha sebarayitha off ngisho nabomkhulu babo bathi angeke so sikhathi lesithe senzeke yanuka. Ngifuna ukuthina lamagama akunanzawo ngokuthi lesikhathi lesithe kangakanani solo mkhulu wakho angakholwa angamkhona uNkulunkulu solo gogo wakho angananzaba naJesu malume wakho angafuni ngisho labona kusona. Kodwa nawukholwa utayibona ngathi msinzi. Unemandla uNkulunkulu ekwavusa nalabafile. Noma sebaneliphunga lelibi. Kodwa nawukholwa sisitshengisile ingathi mina Jehova udabana njani. Bazo ngeke kuyekusindiswa komuntu awathi uthi isibusiso ngendlela esimanga. Aso imagine nje naLazaro uyabonakala nabo bomada abanaceleni bobhuti wakhe sebeyambona umfowethu bekafimana nangifo. Nangaphuma. Hey! Lo mnakeni lofila ngavuka. Anganajani? Avuka phile. Wena jakhola phela. Nawukholwa utayibona ingathi mina Jehova. Mayibonga inkosi. Yes, Lord. Naloma wakho egameni kaJesu lo stepmother lo baba ngathi uyahlupha sise uyangenyanya. Leso stepmother singakholwa sisinziswe sikuthanda sikuse phansi. Umangalo ube kakuzonda ungadle ukuswelele. Kodwa kuthanza ngendlela esibani. Yini nzaba? Ufile uboshwe tandla letinyawo ngeke ngazakho ude likholo lokuthanza ngoba leka moya ufile. And futhi akafi phela uboshiwe. Jesu. So manje kamini lemithandazo lena ngiyo lemithandazo lebhekekile emakadlamini ukuthi siyende ngetinyembezi egameni kaJesu ngoba kulelive lakomoya labantu lemigodi labakuyo kuvalwe kusho nangelitshe lelikhulu akafuni sathana ukuthi baphume. Kodwa la uthahlukanisa emthandazweni uzilabudla ubecela emapolisi ukuthi ngithalaza lo muntu asinziswe usukumemethela kulelive lakomoya ukuthi yeyini lentikhulu lelibophile lapho susane litshe. Susane manje. Ungababona wena bangananzaba naJesu bangathi bayathanza hayi ukuthi bayathanza kulelive lakomoya baboshiwe. Bafile elomube ubafaka ekujubeni wemume wasuvala ngelitshe akafuni baphume. Futhi la ethunele ubekele balinzi. Ngokuthi angaqala aphume sibani. Kodwa la usathandaza ubonakala wena usemthandazweni ugucile ngamajolo uthi Nkosi abasinziswe. Uthi Nkosi abasinziswe. Lazaro phuma. Bakabonga Jesu. Leyo livela komoya kunematshe lakhoshiswayo kunebantu labaqaqulekayo kunebantu labakhulekayo. Lord. Wesibili lemfisa ukuthi sibe nabo nemindeni sakuthandazela. Luka 15 verse number 1 to number 6. Ngalelinye ilanga kwafika abathengisi netilapho titawulalela Jesu. Kodwa abantu abasemasonibeni abakhondabo
angena njani. Angeke atishiya etsafeni yini leti ngema-99. Yes. Ahambe ayofuna lena lelahlekile. Azimate ayithole. Amathina ayitholile. Yebo. Athokoze. Ayejake. Ehlombe. Abuyele nayo ekhaya. Athina sekafike ekhaya. Yebo. Ameme ihlobo takhe. Nabo makhelwane. Yebo. Athi kubo. Thokotani. Kanye nami. Ngobe sengiyitholile. Imvu yami. Lebe ilahlekile. La kulelive lakomoya bakhona nemalungu emndeni lalahlekile. Bayakholwa kodwa lesimo kamoya balahlekile. Lapha kubili mhlambe lesikakuthola. Ngenzaba ngokuthi siyabona ukuthi la kule mindeni yethu bakhona nebantu lebathina babukwa nawubabuka nje lesimo sabo labangiswa ngekuvela kwabo egameni kaJesu abakafanele ukuthi bangadlala Jesu. Babonakala ngathi abakafanele ukuthi angabemukela Jesu lempilo yabo sebonakala ngathi yonakele kakhulu bathi la. Ngoba sithola inzaba lapha ukuthi Jesu uyafuna ukudla letilala. Kude lamlahlela ngephandle, kude nalafisile ukuthi enenjani abhubhe uyafuna uzuthi encwadini yesambulo ngemile ngisemnyango ngiyanqonqotha ngifuna ukuthi umnaka evale ivulama kanjani avule umnyango ngiyabe sesengena ngihlale naye ngidle naye adla. Yes Lord. Nakabonga Jesu. Hallelujah. Ngabe bobani la kulamakhaya kule mindeni laba bonakala ngathi sebone kakhulu. Kangako bengisho nehamba celeni kwabo sebonakala usikuhlazo. Na uhamba celeni kwabo sozuyasola ukuthi hey batazi bangibuye ngabe bantu ukuthi ngihamba celeni komlonje. Ufuna yena loyo kweJesu. Bakabonga Jesu. Yes Lord. Ya ngoba kunabantu labakholwa ukuthi beva bathi yini nangathi bangahamba nasi kanje. Noma ngabe shothi siyesithola ukuthi abe naceleni kwami angifundisi. Uyabona ukuthi lembo yokuthalaza abantu abalahlekile ngeke ubathalaze la udelithando. Ya ngoba ngumfundo wenkolo lokwathi emavesi kodwa udelithando egameni kaJesu udabalahla nabantu Jesu abafunayo. Lapho Jesu afuna kudla nabo kube njani akadlamini. Balahle. Futhi nje akhona nasisondela lapho. Usesikude nje lemabona. Nakabonga Jesu. Hallelujah. Nakabonga Kristu. Hallelujah. Jesu ufuna kudla nje lekulahla. Labantu lababonakala ngathi bede simo selusondo egameni kaJesu kude nje kusombo la ubabuka abanabo kusonto ngosemsasibusisi ufuna kudla nabo. Yes Lord. So lesikhathi ke makadlameni sithandaza sibathandazela sisuke egameni kaJesu sithi imbanza kanye na Jesu sabe nakule njongo yakhe yikufuna nekusinzisa lokulahleka. Sisuke sifuna kuphelelisa lejabulo yakhe ngoba yena ijabulo yakhe iyapheleliswa. Nakabona lebe kathi alahlekile enanjani manje asezisuzisa. Marko 2 verse number 1. Emva kwamalangana Jesu wabuyela Jesu eKhaphanawume. Kwevakala ukuthi ubuyile ekhaya. Kwevakala ukuthi ubuyile ekhaya. Akuba kungasibandlu nje nababeke kuyo lebe betha kuye. Wathi mate kwasweleka nenzalo yekufaka inyawo endlini. endlini ngisho nangaphandle emnyango abebashumayela livi laNkulunkulu. Wase uyalethwa kuye Jesu umuntu lo muntu uyachaza kuthiwa bekaselihlangothi ethwele abekade ethwelwe ngemadoda lamanye behluleka kumsonzeta ejude na Jesu ngenxa yesithuka sokuthi behluleka ngenxa yesithuko ngabo base bavula sikhala eluphahlelweni. Yebo maqonzana na Jesu asothi maqonzana na Jesu bavula la eluphahleni maqonzana na Jesu. Bamehlisa ngeluhlanga lwakhe asothi bambeka embi kwa Jesu. Jesu abona kukholwa kwabo
Jesu. Wathi kuye. Base uthi kuye. Mfanami. Ntono takho tithi. Ngale magama shothi loku responsible for lo kufa kwakho lo hlangothi sona. Ngawe mfanami ntono takho selithathela. Kunebantu la emakhaya bayaphila bonaphila. And futhi baya nasesontweni bayathiwa ukuthi uya kuleli sombo lelo thina liphuma ngale sombo lo miyaphumele kodwa kuleli livela ngamoya bafe emhlabeni. Kunetinhlangothi egameni kaJesu la khona bafe khona ngenxa yesono. They are paralyzed in the spirit. So we need to pray for spiritual paralysis. Lokuthi kunebantu kuleli livela komoya bayakholwa bayaphila nasibabuka kodwa kuleli livela komoya bafile paralyzed. So ufuna ukuthi sibe kulamadoda lamane sibe bantu labatabathwala kufuna ukuthi sibamukele labantu babe umthwalo wethu gogo ubathatha sibamikise maqonzana naJesu. La mthandazweni sisuka sibaletha maqonzana ngoba siyazi ukuthi likhambi labo alike esontweni uJesu. So lezo ke kwathanazela akusiko ukuthi bete esontweni kodwa kubaletha embi kwaJesu. Ufuna usebathanazela ulathi lekhambi ukuthi likhambi alikho kushaya sesontweni. Alikho kushaya senibelo kazama ukuthi isho ukuthi nangazama konanako ngasitawulo lo hlangothi nangazama ukuthi awubazilisa zona bazilisa akaziliswa umuntu ofehlangothi umletha maqonzana naJesu. So sifuna ukuthi sivume ukuthi inkosi isiphe lo mthwalo wemphefumulo lefile. Mateyu 2 ngicela ukuthi mhlambe ngisummarize egameni kaJesu 1 verse number 12 kukhulunywa ngetati tasempumalanga ukuthi egameni kaJesu kwathi kube kutala Jesu endzaweni ekuthiwa seBethlehem esigodini saseJudiya. IBhayibheli lithi ngaleso sikhathi leso Herodi abe inkosi. Kuthiwa kwafika tati eJerusalema bethi kade tiphuma empumalanga from the east. Inkosi yamsesibusisi kuthiwa tabuta letati leti vela ngasempumalanga umbutho lomqoka tathi uphi lo Jesu ngoba siyamfuna sifuna ukuyomphothamela. Bakhona abantu labalamidemini egameni kaJesu sekunengi lababuya khona empilweni sebashayiselela lena bavele kubalanga lese bafuna kubona Jesu kuze batomkhathalele. Amen. Bayibona inkosi. So kunokuthi bathanazele lokuthi basibalekele basawufuna bangaduki bathi khaze bakaHerodi. Herodi umele bafundisi bemangala benakazi bafuna kubona Jesu kazi bafuna kumbulala. Ngoba kusonke amasombo lakhona Jesu afuna kubona khona labayebenazi la sithombe la embili kuswa Jesu ukuthi ubona Jesu kodwa kahle lenjongo yokubulala nalesifiso sekufuna kubona Jesu. Bakabona Jesu. Yes Lord. Ngoba sabathanazela uNkulunkulu tabendela umusa. IBhayibheli lithi uNkulunkulu letati watendela umusa watithumelela ini tinkanyeti letinkanyeti kwabangithi letabahola tabambikisa la kuna Jesu khona bafika bamkhothamela. Ufuna ukuthi verse number 12 nguye kakhulu lemfise ukuthi egameni kaJesu sesimfunze kulothekela bathu ngicela ukuthi ufunzele make egameni kaJesu. Dathoswa uNkulunkulu letata sempumalanga ngendlebe phushe. Yebo uthi tingahambi tibuyele kuHerodi. Ngakho-ke dabuyela emuva eveni lato ngalenye indlela. Bathela bafika basahamba lapha benda ngalenye ngoba nasebajika bajika ngalenye indlela. Basa ngisho ukuthi phela vele bebalakathela la ubona Jesu kanti Jesu wayena uyindlela egameni kaJesu base nasebahlangane naye tomkhothamela base bashika ngalenye indlela. Le ndlela lemuntu labantu nasabaletha la Jesu unemandla Jesu ukuthi abe njani abalekelele base bangafika la kuye bese bahamba kule ndlela leNkosi ngeke baphize babuyele kuHerodi. Herodi utawuthuma lo ngabe asavula iBhayibheli uve nje ukuthi nguHerodi ubhaqela amavesi ngoba kahle kahle ufuna kubulala Jesu. Ngoba Herodi bekatendisa wena wasufuna kumbona Jesu wasufuna kumbulala. Bakhona lebafundisi egameni kaJesu bavindela iBhayibheli kahle bafuna kubulala lo ngekhasi wabo. Ngoba bayathi ukuthi nangabe uhlangane naJesu umkhothamele utawuphucula uhambe ngendlela.
Sathane uyajabula nangabe uhlethi lasigudla sakhe. Yajabula Herod. Ngiko nje inkumbi bantu babhajwa kaHerod ngoba kaHerod kusesigodlweni. Babhajwe tinfeni, bayatiphatsa tinto, bayatibona timukhathi kaHerod, babona kodwa abakafiki kuJesu. And futhi Herod akayazi indlela yaJesu. Ngiko nesishumelo takhe noma ungamlalela nawuzufuse kuva kahle ukuthi ngabe ufika njani kuJesu utakutshela indlela efike empumelelweni kodwa hayi kuJesu. Utakutshela indlela ekuphatsa timvo takho kodwa hayi naJesu. Nawuziyabuta noma engasosesihlale phasi ngikhombe indlela Herod leyaJesu. Ngoba nawe ukhuluma ngamagama amakhulu, ukhuluma ngama-dimensions, ukhuluma ngabo-restoration, ukuthi wena ubuyisela timbo takho. Yebo ngiyadiva tinto kodwa iphi indlela yaJesu? Ngoba mina kahle kahle lokungilethile la kusito tinto, mina ngibuya eMpumalanga ngifuna kubona lo mphanda ngifuna ukumkhuthalela. Funa ukuthi sibathanazele laba lendlala bafise bona Jesu kodwa lesibabona ukuthi sebadukile manje sebakaHerod. La sebabhaje khona sebabhaje kaHerod. Labakuthula kusakhe ishumelo labo kungathi kuyabaphilisa kungathi bakhomba indlela leya kuJesu ngathi abakafiki. So abathi kufike bafika kuJesu bamkhothamela then they honored Jesus. Base sebathika ngale ndlela. So lwabathonsa ephusheni ngendlela. Uthi hey ngite ngendlela kodwa nayo indlela ngisemnika yona. Sikana indlela. Jesus. Kunesibonakaliso sebamle sebafike kahle kuJesu sitababona ukuthi ngeke bese bahamba ngale ndlela. Isaiah 58 verse number 6. Umuntu lona kuthi hey sibe sema-Israyeli ngabe uyona hlobo yekuzile ngikhethile. Akusiko yini ukuthula. La kuzileni kwenu akusiko yini inhloso ukuthi nithukulule timpopho tebubi. Nekukhumula tintsambo telijoka. Nekukhumula tintsambo telijoka. So tintsambo telijoka. Tintsambo telijoka. Yebo. Nekukhulula labacinzetele. Nekukhulula labacinzetele. Nekwaphula onke emajoka. Akusiko yini inhloso yalokuzila nabo na. Hallelujah. Ufuna sathi bazalwane sabathanazela ukuthi egameni kaJesu la kunemindeni egameni kaJesu tikhona netibopho tebubi. So nasizilile egameni kaJesu ngiyo ukuthi Jesu umuntu nakafuna ukuthi aphane impahla la kunesiphaka khona uqala ngisaqalele njani abophe qala lesiphaka abese zona njani soyaphanga impahla yaso. Ngeke uphange lempahla yaso ungaqali wasibopha ini lesiphaka. Nalamakhaya tikhona letiphaka leti tibopho tebubi lefuna ukuthi njengamakholwa emthanazweni sithi true. So nasizilile ke sithukulula tibopho tani tebubi sikhumule letinsambo telijoka. Siphinde futhi sikhulule labaqinzetele. Bese siphula onke emajoka mangakhi onke lamajoka ngose ngisasibusisa onke lamajoka lokhu lelijoka nje leleka umuntu limende ukuthi lo muntu lona angathanzeki. Uyakule bamje laba lelijoka lokuthi egameni kaJesu batsinane egameni kaJesu. Uyakuthi nje ube nesizina niyasalisina. Uzuloma usesontweni uphila nabantu esontweni uzumala ukuthi kalaba labakholwa ngoba nani egameni kaJesu benganya lelijoka lakho unemoya wesimo. Uzuloma nawe bese ukhona lokunawo uyahlabela uyabathina labantu. Lijoke sibopho sani sebu Mercy. Uthese isikhathi ufunze kahle unetitifike takho uqashiwe umphathi wakho nakathi yakubona nje office athi uyakubona thina egamele Nkosi uthi uyabeka iphuzu ukuthi hey bana hayi Nkosi so inza bethanazela abantu bazona very very serious. Uyabela abanye ngalo ukuthi abakholwa sathana uyakhona phela ngamajuba. Lamanye amajogo wabeka ebusuku balele abaphe ukudla sathana badle amaplate akhe bawaqheze nya kazi nawudla amoya nabe sho sithi njalo ubobuka timo letalahleka eBhayibhelini talahleka bafuna bakhe. Adam olahlekelwa kubusa kwakhe esimini edona uNkulunkulu ngenxa yani yekudla
esawa lahlekelwa litubulo lakhe ngenxa yani yekudla. Jesu siliko sathana lamlika ngaso sekuqala ngoba ukuthi akathatha akhuphule litshe alele libe sinkwa ukudla. Ngiko nje phela kuyinike umzalwane nakangathandazi angakhonde uyekela ukudla. Njalo naku nekudla lokudlako ephusheni kune exchange kuneshiselwana. Ngabe baphuphe egameni kaJesu bakwenze bathi ba sweet dreams bathi umuntu uyamvusa lapha salovuka nje uyangiphazamisa lapha usheni egameni kaJesu kamsela liphupho lelihle egameni kaJesu kanti sathana ufakathi motaka. So nasi zilasa le very serious. Mina nje ngawe uyangiphusa na ngathi wena egameni kaJesu njengoba kuzikiwe egameni kaKuthandazelwa imindeni wena uli. Yebo ngabe ukhombisa ukuthi cabangela kahle. Yabona amalanga la 14 awukhombisa ukuthi thands. Irresponsible nangabe shothi kuyathandazwa awuthandazi. Nangabe shothi ngeliviki lokuqala libonakale naliviki lesibili. So la kusasa noma abasho sisitevangele eliviki lokuqala sisilibone njani libonakale nalo siqala sane school kusola kusasa uqala kudlalela nje awudli nje kusele uyathandaza qala kudla ngani ngelanje labadzala siqala kudla ngabani nga6 so la nga5 ya 6 sisemthandazo siyathandaza. Isaya egameni kaJesu 10 verse 27. Ngalelo langa umthwalo wema-Asiriya uyawususwa emahlombe enu. Shothi kuyendeka ukuthi kube nemithwalo la emahlombe akho. Lana kukhuluma Israyeli sive saNkulunkulu bana bakholwako kodwa ukholwa nje unemithwalo emahlombe akho. Leli jobe lawo lama-Asiriya lisuse entsanyeni. Ngalelo langa lenkululeko liyawususwa entsanyeni yenu. Lijobe litavwephulu. Leli joke nelisensanyeni litawuphula. Njengoba senikhuluphele kangaka. Litawuphuliswa yini ukukhuluphala. Shothi ngalama magama lekamoya magadlamini kunamajoke lekafuna ukuthi uwathandaze wabithe ngamagama nombeko wetandla ufuna ukuthi wena lona lelijoke nalothola umthwalo ukhuluphale kamoya. Na ukhuluphala kamoya uva aphuka amajoke ungabe watanda ngizothola umfundisi. Khuluphala kanjani? Usadla livula uNkulunkulu wena njani? Usazila kudla wena njani? Usathandaza wena njani? Usala letishumayelo wena njani? Wena ntomala usale ngoba ijokele nangabe siyashona. Nokukhuluphala ngona. Nganjena ngathi nangisasemncane egameni kaJesu bengihlushwa esifuba bekuthi ngaba makhata naku sengiphefumulele etulo angisathi suba sashonaphi. Ngathi bengisinziso nje safike ngaqala ngakhuluphala wafika ngolodini wangipha i-appetite wangipha indlala yelive ngafuza iBhayibheli ngaliqeda ngaphinda ngacelela phasi ngathola elinye ngaba nendlala yelive laNkulunkulu ngakhuluphala kamoya. Omoto amajoke usashonaphi? Kunamajola angafuni ukuthi ubekotanda. Kunamajola angafuni ukuthi uziliswe kufuna ukuthi wena ukhuluphale kamoya. Manje mina kuyangimangalisa ukuthi utawukhuluphala kanjani na ungakho. Ukhuluphala abantu abanjani? Njengoba nalabo lelive lasenyameni bakulamadlawo labasiselisako kancane kancane uyasithelisa kancane uyadla kancane uyanatha kancane sowusibeso kancane awusozethele yesisi wena njani akanjalo uyakhuluma kodwa wena iBhayibheli awulifunzi liyashona laba ngokafunzi. Uthi phinze uzikile kodwa kuzila kwakho awulifunzi iBhayibheli wena kahle kahle. Kwathiwa sibosila uyazila kodwa awulifunzi la iBhayibheli uzophuma yini lapho? Ngiko nje bakholwa bafanane lamanye anengentenge kamoya ngalokuthi lamanye akadli uthi usona iBhayibheli
unangakwayekwa ya 500 kodwa uthi iBhayibheli la 750 bayibona yos ngendlela lo wena ngayo wena ngathi wena lansonto kanzi le moya kunemajoke lajabulako likholwa nalingakhuluphana kuthiwa they all will be broken by reason of your fatness ezisakhula ukhuluphana ngoba futhi unemajoke lotoma le joke lengabela shona uve back ijo awusanga usashona una deliverance le letha ukukhuluphana kufa ngabantu ngevangeli kufa ngabantu ngetindaba tembuso wena ukhuluphana ngabo nayibonga inkosi kuthiwa ngalelula ngomthwalo wemasriya uyawususa emahlombe eni nelijoke lawo lisuswe emsanyeni yenu lijoke litakwephulwa njengoba selikhuluphele Nahume 2 verse number 2 Simakathe utawubuyisela. Nawubuyisela lodumo lakaJakobe njengeludumo lwaka-Israyeli noma nje babhubhise sebabaqhele phansi babhubhisa ngetihlahla tabo emagelebisi ngokwemibhalo emagelebisi amele injabulo ngoba usemagelebisini lakhona egameni likaJesu wekhopha khona engathandekayo liwayini lelimele ini injabulo ngosemsesibusisa so kuyenteka ukuthi lamakhaya ukhanza ukuthi usekhaya bona ngeligama kodwa ayikho injabulo babhubhisi egameni likaJesu nebathululi bafike baqhitha ludumo ngatimvu kude ludumo kanzile kamoya egameni likaJesu ufuna ukuthi wembathe ngokufa ukuthi wembathe ingatimulo kamoya yembathe makabonga Kristu. There are virtues that you need to put on egameni likaJesu ngoba kwafika abathelisi nebabhubhisi they bafike ba destroy ema virtues lamiloni yakho ube likholo over lelide tithelo makabonga Kristu kude ingatimulo kude neludumo bafika baqithi they've destroyed your virtues. Umangala la ukuthi ngabe soka na. Ngendlela osonda ngayo. No virtues. Bakabonga Kristu. Lesikhathi bathululi basebenza kucitha umkhiqizo. Uthi ubuthisile kukhona lokubuthisile ngalokuthi sekude lengatimulo lengumthangala lampilweni yakho. Kazi la ikhona lengatimulo iBhayibheli lithi ingelosi yasinakathe yakha umthangala loduweleta laba kholwako ibavikele ngizibene njani ibakhulula bantu basolekana umthakala sitha sifike simkhanze umkhiqizo wakho singene simthathe simthuthe uthi uyabuthisa phinza thule uthi uyabuthisa phizele njani aqithe uthi la uyabuka yini ngolo ibuthisile so ufuna ukuthi ke esisathanaza sithanazele nengatimulo ukuthi uNkulunkulu akabuyisele ludumo lwaJakobe there needs to be a restoration sinakaze utawubuyisela ludumo lwaJakobe utawubuyisela ingatimulo yaJakobe noma babhubhisi babaqhele phansi simakaze utawubuyisela ludumo bese lilahlekile ngoba kubuyisela into lebene njani lebe ilahlekile lebe selahlekile kodwa sisathanaza there's going to be a restoration even a restoration of virtues kubuyiselwa kweludumo negative. Vula ukufakaza ngesikhala magama asuku lesithathu.